पाउसीद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कोविड वैक्सीन कापगी सांग नेमबना था खरा असिदा मालेम असी डेल्टा वेरिएंट पाक्सन नारगने WHO कोविड-19 की वैक्सीनेशन की सांग असी नेमबना लाकदोरिबा था असिदा कोरोना वायरस की साइथेंग मायुक्तरिबा मालेम असी अमुका नयामना लौनगदबा लाइचत अमु ओरिबा डेल्टा वेरिएंट खुदुम चनसिलगने हौजिक फाउबदा मालेम की लेबाक चामरोमदा कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट मियोइ क्या नाबा हौरे आइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियसेस न सेक्शन वरोल फंगदोखरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल असिना मखाताना हाइकिबदा जून 18 मालेम की लेबाक मरफुदरा तरुकता डेल्टा वेरिएंट नाबगी केसिंग थेंगनाई हारिबा लेबाक सिंग असिदा वेरिएंट असिना पाक्सना नाबगी सांग असि हेंगलगले वेरिएंट असिना लाइचत असि पाक्सना थुना लौनबगी सांग असि हेंगलगबना लाकदोरिबा था खरा असिदा मालेम असि वेरिएंट असिना खुदुम चनसिलगने पेंडेमिक असी हेक होबदगी मसिदक ngakthoknaba section tharong kaya ama paikhalabasु लाइचत असी बोलक्सिनबा आबसि मतम सांगना संगे मापुंगाइना वैक्सीनेशन की कवरेज असी नोमा लाइचत असी नेमबना लाइचत असी थुना सांदोरकपगी मरम ओइरे मरम मदुना अकंगनबा मतम अमकी मनुंगदा पाक्सना वैक्सीन कापगी तंगाइ फदबलै डेल्टा वेरिएंट असिना वैक्सीन कापत्रिबा मियोसिंगदा हेना थुना यांगना संदोकपना मालेमगी ओइना डेल्टा वेरिएंट असी यामना नुंगनांगनि ओइबा फिबम अमदा लैरे मालेम के लेबाक खरा अमदि वेरिएंट असिदगी ngakthoknaba हाइदुना सोशल रेस्ट्रिक्शन कया अमा थंबा यावरे ख्वाइदगी नौना फंगबा फिगर द कोविड-19 की अल्फा वेरिएंट असी मालेम के लेबाक चामगा हुंबुदरान इथोइना नाबगी रिपोर्ट फंगे बेटा वेरिएंट मालेम के लेबाक चाम कुंदा गामा वेरिएंट मालेम के लेबाक हुंबुदरान इथोइदा अदुगा डेल्टा वेरिएंट ना हाना लाइचत असिना नारमदबा अनूबा लेबाक तरागा मथोइ यावना पुन्ना लेबाक मरफुदरा तरुकता नारे अहानबोइना हौकिबा चायुल खरा असिदगी कोविड-19 की अनूबा केस असी इंडियादा लेरमदे जून 18 कुनतारेट फाउबदा ब्राजिलदा मालेम ओइना ख्वाइदगी वांगबा चांगदा मियोइ लाख 5,18 चनी मरफुद्रा निपान वेरिएंट असिना नाबा थेंगनखिबने मासिगी मतुंगदा इंडियाना ममांगकी चायुलदा नाखिबा अदुदगी चादा तरागनि थोइ हेंगलका मियोइ लाख 3,82 चनी तरागनि पान नाबा थेंगनखे कोलंबियादना हानादगी चादा मंगा हेंगलका मियोइ लाख 2,350 रशियादा चाद कुनमरी हेंगलका मियोइ लाख 1,53 चमरी हुंबुगा मंगा अर्जेंटीनादना चाद तरागा मथोइ हेंगलका मियोइ लाख 1,53 चनिपान कुनगा मरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन अनोबा केस लाख 53,353 नाबा थेंगनखे अदुबो चायुल असिदा मालेम की लेबाक एहंबा कोविड नाबगी चांग असि हंथरकपगी ममी तारे इंडियादा कोविड नाबगी चांग असि हंथरकले अदुगा जुमथंगदरिबा म्यांमारदा चादा चामगा तरागनि थोइ इंडोनेशिया दना चादा हुंफु बांग्लादेश दना चादा निफुगनिपान की चांग नाबा असि हेंगलगले अदुबा इंडिया द पॉजिटिव की चांग असि हंथरकलबसु सीबगी चांग असि हेंगलगले इंडिया द नौना मियोइ 5,935 सीबगी रिपोर्ट फंगे मासि मियोइ लाख अमदा सीबगी चांग असि 0.7 ने इंडिया दना मियोइ लाख अमदा सीबगी चांग असि 0.9 ओइरि मासि ममांगदा लेखिबा सीबगी चांग अदुदगी चादा 59 हेंगलगलिबने बांग्लादेश तन नौना सीबगी चांग असि ममांगदा ओइखिबा अदुदगी चादा 95 हेंगलगा मियोइ लाख अमदा 0.4 लैरे नाबा अमसुंग सीबगी चांग हेंगलगलिबसि वैक्सीन कापगी चांग नेमबा अमसुंग मी पुनबगी चांग हेंगलकमनानि हाइरे आतोपा पाउ अमदना बेंगोल की ओइना मिखल ममांगदा वसखिबगी मतुंगिना भाइरोइसिंगदा लुपा लाख तरा लोन पिरगने हाइना मिनिस्टरना लाओथोक्खरे था अनिगी ममांगदा पांगथोखिबा वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली मिखल की कैंपेन द वसखिबगी मतुंगिना स्टेट असिगी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने स्टेट के भाइरोइसिंगदा लुपा लाख तरा फावगी लोन पिरगने हाइना सी मिनिस्टर ममता बेनर्जी लाओथोक्खरे हाइना एजेंसी की पाउन फाउंडोक्ले मसागी सही निफु फाउब सुरकलब भाइरोइसिंगदा लोन पीबा यानरबा स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड इशू तौबगी लॉन्च प्रोग्राम अमा पांगथोक्तुना सेम साबगी थबक अयाम्बा लोइसलकले हाइना से मिनिस्टर ममताना ऑनलाइन की खुथांग तंगरंग कोलकाता दा पांगथोके प्रेस कॉन्फ्रेंस दा पौदोंख्रे हाइना एजेंसी की पाउ अदुदा पल्ले इंडिया मनुंग अमदी मपाल लेबाक दा चलगा अवांगबा थाकी स्टडी तौनिंगबा मसागी सही निफु सुरकलब बेंगोल गे प्रजा ओरिबा भाइरोइसिंगदा लोन पिनरबा सही तरा चुमना चनगदबा क्रेडिट कार्ड हाना पिथोंगना प्रोग्राम असिना कोन्सेल हेन ममता बेनर्जीना मीडिया कंपुद ऑनलाइन दा फोंदोके लोन असि लौनरबगिदमक स्टेट गवर्नमेंट गारंटर ओइगने लानाई खंगना चानबा मियोइसिंग मतम यामना चंगना थीरा गारंटर ओहनबगी मथौ तादे मिखल ममांगदा पार्टी न वसखिबा मायमगी मनुंग चटबा यूनिक स्कीम मने लोन की फैसिलिटी स्कीम मसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट अमदे पोस्ट डॉक्टरेट की स्टडी तौरिबा माहिरोइसिंग अमसुंग कॉम्पिटिटिव परीक्षा सिंग सरुक यानबा कोचिंग क्लास यावरिबा
Mahiroi-sing amada chithadana phanganaba thorang tauri aina se minister na paudongkhe. Loan gi senfam asina course fee, tuition class, hostel fee darkar hoiba larik sing laisin banga study tawbada changba material computer na trakana laptop laisin bada studying tawbada bani sarkar na trakana lanai oina chalaiba bank na trakana tai cooperative organization dagi loan asi seloina phangba yaragane. Credit card pairaba mahiroi-sing na loan gi selfam masi sada taramanga phawgi manungda singdokadabani aina Mamata Banerjee na phangdokhe. Makha tarakpa atopa pau amadana COVID-19 की virus mapudagi hui amasung Houdongda Lounaba Anouba study da thengnare. COVID-19 na naraba mapu singdagi makhoina luiriba hui amasung Houdong singda laina asigi virus handokpa yamna thengnare haina Netherlands की Utrecht University na sathagi study amaki report amana phangdokle. University asina sathagi study adu da mobile veterinary clinic singna anapa mapu singa tuki mayum da chatuna oropharyngeal amasung rectal swab loinana ECG sample sing lauke. Swab sing asi PCR test tawbada COVID-19 infection tawrambagi khudam phangke aduga EG sample adugi antibody test tawbada hana infection tawkhibagi khudam changdam phangdre. Punna jumthong chamaga marfudra daruktagi hui chama yankai taruk amasung Houdong chama yankai mari test tawbada research sing hui taret amasung Houdong taruk sada 4.2 PCR positive paramke aduga hui kuntaruk amasung Houdong kunthraga mathoi chada 18.4 antibodies test positive paramke. Makha tarakba atopa pau amadana Northeast gi Ahanba oina Rina Akoijam bo DGA gi thau puhnkhre. Manipur khakta natana awang nokpu ki lamda masigi yamna chawthuk chengai oina kwakaidel ngana pithongdagi Rina Akoijam bo Director General of Audit Infrastructure oina promotion pekre. Mako loinana Civil Service Office tari ki promotion pibagi order singharang Controller and Auditor General of India ki Principal Director Bikram D Murugaras thoke bane. Mag haukiba kumjali sing ama sampan marfudra tari ta Civil Service ta sangtuna India Government ki Controller and Audit General of India ki makada Principal Director of Commercial Audit Accountant General of Sikkim Principal Director of Central Excise Principal Director GASAB na chingba awang pam kya pudona lakhe bane. Foreign assignment kya da sumhakna saruk yadun asuwa thawdang kya laurakhe. Norway ki Oslo da pangthokiba Instosite Development Initiative da Program Manager oina saruk yaduna Asia Pacific region da lahiba Supreme Audit Institution singi capacity development program sem paikatke. Central Government Meghalaya Sikkim Manipur Assam West Bengal na singba government singsu public sector audit asobo thotang lorakhe. Masida sunatana New York ta laiba UNICEF ki headquarter Copenhagen da laiba Supplies Division amade Pacific region da laiba SAIs ki cooperative audit na singba international audit ki asu tawkhe. Indosai ki certified training specialist with lepa kasida natana malem goba program kada matheng pangkhe financial attestation audit ki patang da sumhak London da leba National Audit Office da ki training phangkhabane. Masida sunatana Berkeley ki University of California ki makha da leba Goldman School of Public Policy da Management Development Program kyasu yawkhiba laikhrabane. Sarabagi pau amada Messi ki Anouba Contract adu La-Liga financial control na maram oiraga thengthahlle Barcelona president Barcelona na Lionel Messi ki Anouba Contract offer tawna da phonarabasu La-Liga financial control ki thawrang singna thengthahlle aina Argentina aduna sagol senamit free agent waraba matung club ki president Lakh na phangdokre. Masagi sahi taraga humdoi surakpa lising ani ge September thada Barcelona da join tawkhibani aduba June kunthada mahaki contract expire oikhibana Catalans asiga hojik fawi oina contractual link laitre adubo Lakh gi matungi na mahaki club da Barcelona ki all time top scholar asibul henba pamli loinana makoi ga Anouba dil adu league ki recruitment ga chunaba mathok tai aina phangdokle. Sagol se namitta Lakh Spanish radio station on the Sirona da hai Karisu singnaba laitri mahakna su laithawa pamli amasung aikhoina su khonaba pumba soindana bhonari aduba financial fair play ga balance tawbadi mathau tai. Masida option kya ama leiri amasung party enemy ki khwaidagi faba adu karambana oigani haiba aikoi khanari aikhoina mabula henba pammi amasung mahakpu mahakna su pame aikhoina mahakpu khwaidagi competitive hoiba team piba pame. Makha tarakpa atopa pau amadana Delhi Punjab UP atai state singki thabak Mathang Numit Ninida Heatwave thoklaba yabagi warning tawri. Pakistan dagi
akangba nongsuk longki nongsi sing awak nongsup India romda siselakpa yabagi maramdagi mathang numit ninigi manungda Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, awang Rajasthan, Uttar Pradesh amasung awang nongsup Madhya Pradesh ki bafum kharada hitwave ki pifam singba narabajai haina India Meteorological Department ngasi thoklaba tampak lam singkidamak sabi sang degree Celsius 40 dagi helap matamda heatwave ama Laothokkhre India Meteorological Department IMD gi matungina mahausa oifam thokpagi temperature degree Celsius 6.5 hengalabadi severe heatwave ama Laothokkhre mahausa la leibhagi konung asida June kun phawba heatwave sing thokpa ui handagi matang asida maximum temperature hengalakiba adu monsoon lakpa matam thengthahlle oiramba jai haina IMD ki resident forecasting center ki mako Kuldeep si pastaban aike laibak pokpa namita sahi asidagi haujuk phawgi manung da Delhi da city asigi da official marker adu oina khanariba safdarjang observatory da maximum temperature adu degree Celsius 43 jawro wang bagaloina sahi asigi Ahanba severe heatwave thoke malem ge United States ki Washington amasung Oregon state sing loinana Canada ki British Columbia da matam pumbagi ona temperature wangduna sayul asida mioi mayam ama sikre Maragasita July mga dagi tara foba Manipur High Court famlaroi state asida COVID-19 gi oiriba phimam asiga marin inada thamlamba curfew gi matam tha asigi tara foba sangdoki bagaloina Manipur High Court gi July mga dagi tara foba manungda hearing chathanaba matam leplamba case sing chaliba July tara gi matung lepkhre wafam asiga marin inada Manipur High Court gi register na thadorakba sarola gi matungina July mga dagi hearing chathanar leplamba case sing July tara ka taruk oina chatharagane July taruk ki case July tara ka tareta July tarit ki case July kunda July nipan ki case July kun mathoida amasung July mapan ki hearing chathana papatam lepram pa case hearing sing July kun ithoida chatharagane athuba case hana pangthok ki tangai phadabal leirabadi council sing da nawna semdoklaba matam sing asida khwaidik anganba matam launana application tharakpa yagane Aruibada content sing asigi marwai papau khara asi papau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri bopana papathaga sari channel asina dokta kana bade subscribe tawi dibasina subscribe tawi ngoloina like and share tawi sukawi ganu pramappo amakhanna thaga sari